Қазақстанның тарихи, анаға өмірге сүйіспеншілік, қоршаған әлемге құштарлық, мейірімділік туралы жазған. Ақынға өміріне соңына жарқын поэтикалық із қалдырды. Ұлы ақын Мұқағали Мақатаев туғанына биыл 90 жыл толып отыр. Мукагали Макатаев – выдающийся казахский поэт, чья поэзия затрагивает сердце каждого человека. Мукагали Макатаев прожил недолгую, но яркую творческую жизнь. Мукагали. Сегодня это имя символизирует казахскую поэзию. Это имя вызывает в душе образ казахской земли. Бескрайние степные просторы, величественные неприступные Хан-Тенгри и Алатау. Могучие деревья, в кронах которых кроется прохлада звенящего летнего дня. Оно несет в себе свет и радость понимания бесконечности природы. Великий сын великой казахской земли и казахского народа, щедро одаренный их любовью и сам одаривший их ярким талантом. Muqagari Maqataev was a famous Kazakh lyric poet, and he wasn't marked in his period, but now his creation is very high and was given state prize after that. Maqataev was also one of the first poets who brilliantly translated into Kazakh the piece of world classical literature. Өмір дастан, өмір өзен, муатсыз жан азасы, таңдаулары кітаптарының авторы. Оның өлеңдеріне жазылған ән сары жайлау, халық әнмен айналды. Ол қазақ орыс классиктерінің шетелдік әдебиеттерін соның ішінде ол өйтменді Дантенің құдіреті комедиясын аударды. Оның есімі Абайдың, Әуезовтың және басқа қазақ әдебиеті классиктерінің есімдерінің қасына орналасқан. During 25 years of work in literature, Maqataev wrote more than 1,000 poems. He is called the Kazakh Pushkin. Muqagali Maqataev. Men taulықпын. I'm a Hollander. Born in mountains, thundering and covering with clouds. For me the sun first shines, passing the dark fog in nights. I'm a son of Highlander, and it is my cradle, swung by big real and trouble. I'm a Highlander, born in mountains. Highlander is my mother and destiny. Muqagali Maqataev, 3 бақытым. 3 happy things. My biggest happiness in life is you, my people. And if my people live, it means that I live too. I give the honey of my poems to my nation. This simple happiness means more than gold to me. Come here, my friend, and I will share my fire with you. 3 things of happiness lie on my caring arms. I'm the richest, and no one would deny. Like pride, 3 suns in the cloudless sky are shining, and underneath are Alатау and Altai. Muqagali Maqataev, өмір сүрейік алмасып, a heart like little birch tree. A heart like little birch tree, let me exchange my life with thee. Become a man instead of me, do you agree, the little tree? It sounds ridiculous, doesn't it? Give that luck once, please give it. Become a man instead of me, my balsam world to view and see. I would become a tree like you. Muqagali Maqataev, соғыстың соңғы көктемі, the last spring of world, as if painted in green. Those hills, those mountains, by the last year of world, 1945 spring, as if clouds in blossom, jumping at the rocks.
blue sky in peace like a pearl bliss. Mukagali died too early, but with his death, his second life began. And Mukagali today is a legend, the truth, and the Bible. He is the symbol of the Kazakh poetry. Mukagali's books are on the shelves of Golden Font of Kazakh poetry.